Yang Punamakpu Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taram Lok Sering asi Manung ki topic se saving local fish haibus ne maramdi saku se handaki chahi oina November ki tang mapanda loi hidangai ri maroi nga gi tangai fataba aduga nga se lamdam sida sing tampak aduga any kind of community cutting across the community line adum loina bak sinaba nga se yam paktang na sinaba ne Manipur se maroi na yam common oiba kan haibatai item haibatai aduna Maroina Manipur hujik puthoi nga singsi masi mapani kari pusalak nga singsi pusalan da baiti pusalak pasi thing maduna ta maroina lamdam bita yam phajana puthok charadi mapan dagi lakpa low boy se madu tangai phada kanoni mathau tar oi doini aduga maroina Manipur da matam khari wang dadi indigenous fish singsi mangjalluba masing handaki bi phim duni adu hujikti akhang hei sing aduga ngami sing na thambirak pada maroina ngaton pengba matamabagi indigenous fish sing se hojik Manipur da masigi item se phajana dum paktang na phangan badugi tangkak to dum yore aduga atopa indigenous fish sing segi makogi status na karino aduga indigenous fish loibaga aduga atopa common noiba fish sing si masigi farm si loibaga kogi ngami sing da kara waidana hena area si wahan bai batai khara waba khara handana waba aduga maroin as a whole Manipur se karam bakanda sa mathanda nga gi pothok se mathanda da pothok sabasina mapan dagi bipan tangdana maswai si lakadaba stage sing du kyang wali bano haibsi matang da kupna khana chanabagi tanjani lo lengjin birba guest sing de ai yeri tang tang pambiri base Laishangbam Dhanachandra progressive farmer ne aduga Dhanachandra se handaki nga puthokpa fish mela kam sel Sako bagi 9 November da 9 November da Sako bani 1 day ahead of the Ningol Sako ba 8 November da pangtok ki ba dugumba fish mela du su maroina indigenous nga puthokpai su aduga overall nga si product si phajana puthokpagi damakta ihan han akhoi gi first koi gi awardee first prize haibatai adugumba su lobi raba Dhanachandra juni ngasi lengjin biri basi Dhanachandra wo ihan hana ihan taram noksari aduga Dhanachandra gi oide lengjin biri basi Khamshing Ahum ne Assistant Director Fishery Department ne ai oza Khamshing busu ai taram noksari oza ihan hana aduga ai hegeta thangna phamini jeri basi Dr. Chinglen Maisnam Assistant Professor Department of Economics Manipur University ni oza Chinglen busu ai taram noksari aduga oza Chinglen ki ngasi gi presence haibatai kai no haika anda nga ise ma khoi gi tana thana ba ya daba aduga lomi ngami haiba dune morom da hadi aduga karim ganda ekoina nga sigi rules aduga nga se tasengna yamna phajana puthokpa ngamagadi ekoi gi state sigi economy da kayam economic growth ta kayam contribution pi be janu haiba doren oja Chinglen dagi hangjana bani aduna ngasi gi importance of oja Chinglen's presence su maroin economy growth to ne ekoi state ki overall da aduga I hanan lakchaba stay Dhanachandra lakchab tai maroina nga to birak pasi ai ihan hana Dhanachandra di yam kupthaba wahang sing thamjadringai da aina ihan han pasi belated congratulation haibatai tang nipan da fish mela du award lauthuk khramina ihan han ba manadu Dhanachandra phangbi badu aina impact tv mo sinjara kanda haibatai belated congratulation thengna hadaw wa tayam du phongdok sari ihan hana oron handaki prize phangbi basima tang mapan gi nipan gi mela da lauthuk pirakpa kari phaubi aduga overall nga loibe se kari challenging kari kudongcha da bising mayok ngale aduga karim kan da ngasidi nga putoktana matusu indigenous su aduga overall nga singsi kari singje phasana putoktana award dim do ibiramina kamai hogdok pire nga loibe se ngasigi oiribe stage se oina da honarak pada sahi kya chang khre se kitang ayeng bo sing da share to bi tai hana ahan badai manung hundagi thorambo thauramna aibu kaubirakpagi dama ahan badai manung hundagi thorambo thagachari thank you ane so da effective being biriba silnaw singbusu ahan no sari aina ngayok pa horok pase ai 2001 dagi haujarak okay aigi ahal singna thambiramba law sangam hongi jaga da pedi kam fish culture ai ahan ai 2001 gi mamang da di ai sanaroi oina haujarak pani ai football player oina football sanaba to matung da imana basing di thabak loi tauna raba adu dagi aina tawphom khangda da leibu dagi ai masi di ai gi jaga hal manjin thom ba ai gi jaga se ising na dum thum ba hai tare mafam di tonga ising isi thokpham dei taba adai masi jaga si di ngayok pa yani da nang sai law nga ga
punna yongminara kanda adumai haujarakibani sum mathang la kanda nga yoba matung da ngai khoi kodom pupi dagi yamba khoi kangjang wi ki kripa sing haidana manipur gi nga yok pa han ne hai magi masanu pa yai masi matam du da forsal loi forsal na tawra kanda 2005 6 wai sida ai gi jaga si ngai pedicam fish culture tawrum badagi pula nga ngak ta yoga maina hana gi traditional method ta santhi thauthi na menoring tawra kanda magi advice makha dai 2009 phauba tawjara matungda 2010 dagi ICR na farmers club ama khoi gi jaga sida khabi bomder ideal fishery farmers club kawa ma 2011 gi September gi tang kunmari da hodok pi badagi makhoi gi makha da training maya ama yaujaro matungda ingasi ngayopagi kano si laksagi bani profession sida yam mapung phana mai pang na changjilebagi phibam duru se mamang da di hana hauropod di lo sanga ma da kilo chahum suna puthokpa ngamamde aduga 2010 gi matungda akhang hei sing thengnar matungda expert sing thengnar matungda tapna sum production ji puthokpa da gi 13 14 15 dai master ki makada master na topi master ki makada khoi ICR ga collaborate torga khoi short circle aquaculture haidana khoi aten ma matam short circle aquaculture haidana ai project makhak madam basuda gi ICR gi senior scientist madam basuda gi makada phangjaki adugi project tu da aina puthokpa ngamjagi basi Laishangbam area asida ngai 3300 khak puthom bado 1500 ta up la kanda ngasi gi keno se level si yobungam jarak pani sa okay marom da hadi ngai yokpe se marom da hadi paisa lam adu khakta natana expert sing kari singi idea sing changi swai se sam nara kanda maroina nga thok si kamai tawduna henglan gadage apik pa lamdi sapana bai sam nara kanda aduga nga thok khara hena puthok na bagi idea so maron de lam sing se chau thorok podina ta bani na lam si so another problem am ne aduga same lam du da ladiba area sap mana ba du da nga thok hena puthok na bagi idea sim de expert singi swaida idea share to wiba takbiba moi de khang bai se yam maroi bagi role du ni sam nara kanda aduga aina makha tar handa ki round sang khangjani Dhanachandra award phang bai batai nga puthok bagi nga thok phajana puthok piba aduga maroina local fishing indigenous fish hai batai swai ge area da award phang base handa ki sinata ba to pangmang ki phangki bale adum da khangjani mamang da fast makti ta ki 16 da ai consolation prize hoina indigenous fish da 16 da ju phangjai first ta was handa kisna han bani 17 da su consolation prize indigenous ki da I phangja bani nga loiba sri 2001 de hobire yam sangaba sahi around 30 ki ama sangthele as mrom da hadi nga loiba yonba paisa lakpai do so mani adubu khangbi ba madu su moroina state government na through koi gi fishery department gi kano da haibate kuthang da khangbi daga first tarak pasim so in khambada yam nungai bam de so wai ngoni aduga kari gumba kanda amtang di phangge kaine khanba so bi brasin adu di ai dum target to ai challenging ama dum yor ka lai ai nga yok po waina sum lomi waina leibu do na ta nga su yok na kari tau ya ge haiba sing nga yoga su ai masak thopa me mo oi ya haibugi pantam du dai sanjan jaraga lak okay thank you mathang lak pase oja ka sim da lak sep tai oja ka se maroina manipur da nga gi as a whole kano se nit haibatai sing tam amata khai dana maswai sida di loina ba dum chana ba kaman oiba dum item am ne na dum masi pan ba da thodona kai dogdi mandre oja ka sim na swai da kari yetpi ningba kari ni kai no argument lebi bezala aduga maroina in thamjani ge se manipur da chakau gi one day ahead of this chakau festive अखोगी फिश मेला कम सेल पांगथोकपसिना मदम ओरकांदा ओवरऑल दा मणिपुर दा पुथोइबा प्राइवेट फार्म सिंग करी सिंग तौरिबा सिंग सिगी कंट्रीब्यूशन अदुगा समय कराय दा लेक लेरी अदुगा अखोगी लेरिबा प्रोडक्ट सी चपचाना मसिना अखोगी फेस्टिव डेज खकनतबदा अतोप रेगुलर डे सिंगसिदा मणिपुर गी नित्तु पुथोकपा हादि चपचाना नित्तु फेस मिट तौबंगा बाहायबताय अदुगा मपानी करी गी nga सिंग करी सिंग सि यहन रसु कायबा स्वाइगी calculative over area sing labor zala aduga ningol chakoba as a whole one day hero the ningol chakoba pangthoiba nga mela se achoba venue mo obra madudi private farm sing na puthor aiba aduga production aduga thengnari ba khoi gi manipur gi need and mapani kari gi pusalai ba nga sing se matam amadi replace torop yani ka hai se puthokpa calculative to bo ya
ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ one day ahead da mela ama torisi fish fair come sales se crop competition crop competition ha masigi purpose se farmers in the encouragement pijaba exactly aduga mayam busu government approved rate da mapanda yolibido nattaba khara hong pricing duma control tawre ha yon biba okay ningon chakobu sidai yamna important oiba festival nina masida ngasi hauna ningon singsida pijanba hongna phangandiba haibsi amane okay ani shuda akhoi gi hoji gi present production si 32000 metric ton ne 3 to 32000 metric ton ne masida akhoi gi honorable cm sina yam kan honajiri adun akhoi na by 2020 sida 52000 metric ton oil hangani 52000 yeah gap si present si 30000 metric ton ne adu la ka do sei singda 52000 metric ton by 2020 target to by 2020 ngasi dagi sahi ani gi matung da hoi hoi so 2018 is almost ending 19 later ni adu another next year 2020 dagi di 52000 metric ton putho kanda chap chaba manipur gi general public ki need to phangma ngamani haibagi tawgni haibagi target ama thamjari okay target ama thame hoi masi ohen ba haibisi hojik si state planning gi budget dagi 1.5 crore sima fit mill saninga ehoi process se almost loigre masi infra west ki therefore adu the labor compound to the sagdabani sigi purpose sina mapandigi puro iba fit se fish fit se mamanchi yam tangi aduna ekhoi isa state che the putho odi hongna phangan gidabani masi economy amada solution ama oirakadori future next year say March the loin bagi target thamjari misisu March se kogi 2020 next year no next year 2019 gi 2019 gi March se kitanga se le amorum da kitanga se le but target se thammi mai pak poi bi oina haji si han round se wish you all the best oja khasim kan hono bi yoduga maruina manipur si nga si yam tangai phadaba item moi bani na sab chana manipur da state sida darkar leba mathuk ta necessary sai gi product tu leragadi base quite gi phaba target tu ni at the same time manipur gi state ki economic growth chu dum mating contribution chawna to godo area right manipur da ningol chakau bagi nga gi melai se chakau bu festive sai gi season kano du gi demand khak mit to bu su adu su target amani at the same time ngami sing si encourage to ba aduga loina na pricing dum su control to re aduga maruina ngasai gi ngasai gi making available of all varieties of fish in one place to su mi sing du ko se laga thian da ba amorom da hadi modu khurong jabu do lobune idea behind se oja Chinglen oja Chinglen da ihan laksan bose baroina economic growth ki kari matang se second on the laksaro so overall da manipur da nga gi phibum sing se oja su nga sabi ba chaku wai su adum ain kham da ningol chaku ba annual festive so tradition festive su adum karo ore bi yawi rangoni aduga maroina manipur adum thokdo wathok thokpa adum jaga ni leiriba nga sing chatpada thengna bi kan chabi ba heptai local try da leiriba nga sing mapandagi pusalakpa nga singi preparation leiriba kano sing se item sing se overall oja was khasim na oji haibi 2020 bok di maroina local fish production se maroina 52000 metric ton gi adwai area du target ni aduga mapandagi pusalaktra su manipur khakta dagi puthok pangana adum ohenba yaba phim du na ni kari ahan ba kari open thamni se yam chauba mission nam ne mangla ni chauba san ado khoi juzik koi gi district director haibiriba manipur gi puthoiba nga gi chang se adi 32000 metric tons si khoi gi lam siam pik manipur dagi na pik pa mising budi yami ko khoi gi tripura da ding si dagi na chahi 10 ga ni thogi mamang da puthokre sigi chang se adu tripura na hozik 2017 16 17 18 changjale ko sigi da puthori si moida 80000 metric tons ki chang le already masa ka sinda banatab dum bapanda ga thadorok pagi adu bokta moi akogi even deficit lei hairin okay koi north east city nga yam jaba I think 90% of the population
entire north east se masi nga chaba adagi nga gi ya maru websina kramai toroge da koi gi South Asian gi countries sing se lebak sing se masi da moina thajana bam lay thajana ri se keno da koi nga si nong da 1 gram charagadi nang doctor dagi lapthok pa yagani okay hai dena ko thajana bi musule adu masi koi gi food security da highly se koi cheng kilo da lupa ahum pi badu gak na te haidi adu gi cheng du ka tang char ga ya te nutritious oiba food mayam cha dori ne madu da nga si amaru oy adu ga ana ba mayam si da su koi na nga si recommend toy koi doctor sing health expert sing na koi tingjang gai jang da ba society ma purak pada nga si mas ne adu asu yam na mas oy ba nga si akoi ni ngasi bauda masigi koi gi production ga requirement ka hai tare koi consumption gi demand si lep tan hengal pa haidi koi production ga requirement yam lap na base gap se si wide koi masi widening hai tare koi gi sahi kuding gi namit kuding gi masi hengalak pa jang si kyam jorge bo koi gi officer gi maike de haidra lenga ki maike de haidra sahi mada manipur na koi 400 crores ki ngadi mapan gi pusali hairi kaya yam na sumbano didi aisu chaptan khangji de adu masi koi gi chief minister na su koi gi habi gi basulai 400 crores yam bidna sempam se 400 crores si mapanda nga da sakki bai si numit khuding koi manipur da chari banga si mapung da mapanda gi ne habi si mati koi khang manga me adu kari gumba ban blockade ka soina tawraga di koi gi ningol chakho bi ye thok gi film la ka dori ba ngadagi koi numit khuding gi hojikti long tha so ebini na masi koi mangani sakko bai si mafam khuding me tawrim ni se ko masida sida riba nga me am si manipuri nga si na ta ngasai local nga du na ta mapanda gi adu su anak padagi nate ko asam gumba hoi tripura swai dagi nate badusu lab kraba andhra pradesh dagi madai train tong lai ni limit kya ni adusu karam kanda koi phaki nga noi ju khangda ba expiry oibra ade formalin jawra yawdabra adi hu chen ba pot yawra yawdabra haibadu hoi yoram da budi ai loin bakta singna badi dum leita ba nate mram de koi yumthang nariba meghalaya ade nagaland adu koi even tripura da assam da yam toina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯂꯤꯟ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯉꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯉꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯁ ꯐꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯜꯊ ꯍꯖꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯩꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕꯅꯤ ꯎꯕꯗꯗꯤ ꯉꯥ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯥꯗꯨ ꯉꯥ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕꯝꯁꯨ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯊꯣꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯗꯤ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯠꯄ ꯄꯨꯝꯕ ꯊꯤꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ 400 crores की चांगी ngaadu mapandai pusilagadi maduna ohelakba yabase karigumba hojiki hariba husen ba posingdu yaudren khalak bodi fare yawra magadi masina koigi society sida paisa kakta te bang do samjare kanda health down so health hazard ohenba yaba adoi kari sing area challenge amane amana food security da challenge amane aduna masai sida koigi magi 400 crores ki wafom ma lak pasina koida koigi manipur da koi self sufficiency in fishery production hai tare ko masi tawa matam da akogi achauba madi khudong chaba ma hadi asam lai hai simadi masi na ulle hadi masi soi soi dana tawdaba yadaba okay aduna hojik by 2020 dani ko akogi masi self sufficiency in fishery manipur laini hari se masi achauba big dream ne na idi adumain thamningi masi kai gumba koi mai pakpa ngamagadi not only masi na kogi food security da mateng pang badana tana magi local gi magi income da the employment da job creation da adu economy da entire economy da achauba akogi mateng ama pi dori ne bise adu luri di keep a very ngasai gi kanoni achauba akogi positive economic growth am sudum leirani samsamna adu luri di ngasai gi koina magi ngasai gi asa sina koi purnima oine leraga adu department sina koi thasi dona leraga di problem lai aduna haidi the fishery department itself sa masi akogi 400 crores ki nga mapandagi koina import tawri habi changsi yengadi koigi say fishery department goina thamiba 2018-19 maki magi annual budget se hojiki chatliba koi fiscal year sida thamisi lupi akogi lupa crore 130 khaktane haidi budgetary allocation se adu mamangi even akoi revised budget tagi su masi kakthai yam pik eba budget apikpa budget sina koi asoba mangnan ma loinari banina masai sida koi kari to waya ge hedu akoi khanba ama change aduga ama adagi atopa amana koi entire koi agriculture haitare lo siunga mari laina ba amasu allied sector sida thadari ba senbam si india gi one su yampi manipur gi su yampi ado pikpa sigi manung sida koi allied ta yauri ba fishery sa sin amuka hena pi haidi victim je mano oi say koi green revolution
द थादरी सेंफम व्हाइट रिवोल्यूशन द थादरी बसिगा ब्लू रिवोल्यूशन है को कोइना कोई फिशरी की से अदना मादी विक्टिम मदुम होय से कोई 2018-19 मकी कोई यूनियन बजट सिमक्ता दा कोई येंग मतम दा कोई ग्रीन रिवोल्यूशन दा करोड़ लिसिंग 300 समापन गा सुबन मापन लेबा मतम दा कोई व्हाइट रिवोल्यूशन दा करोड़ लिसिंग अनि गा जनी कुन लेबा मतम दा कोई हुजी के हाइबा फिशरी गा मरी लेने ब्लू रिवोल्यूशन जे सिदि 643 करोड़ का तने हाइरिबा सेंबम जी अखोगी मणिपुर पिरा भौता अखोगी मणिपुर की 7 पे पीबे याबगी तंखाई भौता योबे याबी चांग लेते हो अदुना आइडिया तो बितिक पी है बने विक्टिम ओरी बने अदुगा तसेना पोटेंशियल दी इंडिया सी दसु लई अदुगा नॉर्थ ईस्ट दसु से असम की सिसु अखोगी मागी वाटर रिजर्वर अखोगी लईरिबा कोई रिसोर्स है एक्वा की रिसोर्स है तारे नको मसी निथि जन लईबा अदो हारिबा पोटेंशियल निथि जन एक्सप्लॉइट तौद्रबनिना मखोइसु असमसु अखोई आंध्र प्रदेश तकी thousands of tons तनी मोय लौरिसे मोय thousands of tons तनी अदुना कोई अवांग नोपोक्ता मणिपुर सु हारिबा 400 crores मोय चांगी इंपोर्ट तौरबा नागालैंड सु याम चावना कोई मपान डिपेंड तवी अदे मेघालय सु तवी अदगी से इवन कोई याम पुतु हेबा त्रिपुरा सु बुता खरंगैदी तौरियब इवन मिजोराम सु तवे अदुना कोई खोंगजोम लांदा मा हाइबदो कोई यक्नबगी मरुनदी अखोई यौरे अखोगी मरुनदी यक्नब यौब ngamdre दो मदु चिंजाक त थोगदी मागी मदुंग फुरुपतुगी मागी फ्यूचर से यामना खुदुंग तिनिगाय ने अदुना होजिक कोई सरकारना मणिपुर सरकारना सु कोई सेल्फ सफिशिएंसी इन फिशरी प्रोडक्शन सिदैता कोई मियंग थमी हारि से मसी याम नुगाय तबुदबो मसे कोई मागी विजन डॉक्यूमेंट अमा हाय तारे नको मसीगी कोई विजन सी अतई कोई मेघालय की कोई 5 year की मोगी विजन प्लान मोई फोंग रे अदगी कोई कइनोगी से त्रिपुरा की सु मखोगी सु सुमाय तौदना इहानान बे स्टेट इंडिया दा कोई इंडिया की कोई फिशरी की मतंग स्टेट दा मोगी सिगी मतंग से विजन प्लान पुथोक से मसी कोई त्रिपुरा ना हन बो ओय स्टेट सिंग सिगी मर अदुना 2007-8 दा only 32 metric ton 1000 metric ton पुथोम त्रिपुरा से ngasi di akoi 80,000 metric ton ki chang yori se koi gi masdei da koi leptana masi budgetary support piba ade research and development tawba adige koi gi se self help group me amje semba cooperative farming ki ang pamakal gi masi emphasis piba adige koi na se koi gi job creation ki damakta lairiba khungang chaloi na koi manipur su tawri si moi de su tawi moi sa tawi se na koi gi lupa crore 55,000 crore sahi me thadari ba koi gi से जॉब कार्ड इन हाइबा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से मसी एसेट क्रिएशन अदुगा सस्टेनेबल लिवलीहुड लाक्नदबगिदमतने खुंगंदा अदो हाइबा सिगी यांग्रब सेमभम से मसीचु अखोगी सिनरकांदा खुंगंदा सिनरकांदा मसीनसु अखोगी फार्म पोन मयाम अखोगी तौबा हाइतारे हाइदि अखोई ngayo ननबा अदगी सिंकम जा मरी लेनहनबा अदनो हाइबा अखोई पंचायत की रोल गसि याम चावना लेबा हाइदि मोइदि डिसेंट्रलाइज पोज निथिजन लेबनिना अदनो मथक मखाजि समनरकांदा लेप्तन मदुगी कंसिस्टेंट इफर्ट अमगा लोइनना मागी पॉलिटिकल विल स्ट्रांग पॉलिटिकल विल अमगा लोइनबदुना मखोई ngasi CEO ngama ine adana manipur da su around 15 years ki kanu da yan hana moi su around 32 doigi 30,000 metric ton puthom do double or kan more than double hai thai 80,000 metric ton ka puthore ji yam hodo bam disang po ne atelamna amu samjaning bam manipur gi sidi akoi hengalai ba sang se yam stagnant oi mong sida sum lei leng de ba machi se hadi hozik koi 32 hari si sahi manga taragi mamang da su 25 adagi 26 20 अखोई से याम लेंगदना दुम लेबा अदुना डिमांड हेंगलकबा मरमदि अखोई अर्बनाइजेशन हेंगलई डिमांड हेंगलई दगी अखोई पॉपुलेशन हेंगलई इनकम हेंगलई फेस्टिवल हेंगलई अदुना हाइबा डिमांड हेंगलकबा अदुगा प्रोडक्शन सिददी रिक्वायरमेंट का प्रोडक्शन का नोंग गेप सिदि नोंग हेंगलई सम सब ना मसाइ सिदनि अखोइना गवर्नमेंट की याम अचौबा अखोई स्ट्रांग पॉलिटिकल विल लेम चंगी 2020 भौगा मणिपुर से अराउंड अजागी 80,000 metric ton पुथोरपगी ड्रीम म लेरिबा अदुगा टारगेट अम लेरिसे मम दयाम भबा कनोने अदो आई सेंटेंस ता हाइजनिंगिना हाइबा मथंगी राउंड सु खरा थमनि आई सेंटेंस ता लोइसनगे हौजिकी सिदा अखोई कनो ओइदनबा अदो हौजिकी थम्मी सेंफम से मसी मणिपुर की सही की बजट से 13,000 crores की 13,000 crores की मतलब अदाय लेबदा कोई फिशरी डिपार्टमेंट ओनली 33,000 मदंग फंगबाय से मसीदे हंदक की ममांगी कोई इलेक्शन द मिरेप ओगिबा कोई असेंबली इलेक्शन द मिरेप ओगिबा सिंगदुना पिकट पर एफिडेविट तो ननागी लन तुमदो अदुदा कोई मिरेप सिंगदुगी मरक्तगी कोई हेन बे यावरी बसिगी सही की फिशरी की बजट से अदुना बजट सु कोई इक्वली हंगलम म चंगे
budget tere si yam achauba role ni aduna masiki swai se budget tuna pi aba sam nare kan da target tu phana lak tor so adwai du target tu yobunga moi target yobunga mandana bagi achauba maram moi gani aduna paisa thada bi su mathau ta ne habni oja ho kano da lakse basi khamsing dai lakse basi oja ki dana kano da dhanachandra charu lakse ki oja to bu huchi ki ojan thambining ba khu thang pir puto khange soi ngang bi area so le ramani sem sabi le dhanachandra huchi se maroi ne yan han mai question pandam se maroi na indigenous fish haibatai indigenous fish sing si loibaga moi si yokpaga atopa common noiba nga sing si yokpaga ani si ki kheneba si khara hena luwa khara hena luhanba adu laihan ba luhanba gi matang sini kayam hena maswai si kamain thambining e aduga maroina sathok nga thok haibatai sathok kai nga thok ki chang sina kamain to bujano aduga karim kanda by 2020 da 80,000 metric ton guma puthora kanda chap chaba manipur si masana puthok chaba nga tu khak tuna leiriba public demand sing si khoi phangba ngamanba mapan di kari gi nga lodra su yarani haibi film si oithok ngai maram oibra sin ai thamjage hajiki indigenous yopaga khoi common noiba sing common indigenous yopaga topa khoi craft sing yopaga di khara di dum khenare wa bangsa indigenous na khara khoi pengba gum bu ji amna khoi aki amogi nga ni kitang tawba laina hekta tawgan ba khara di kitang mi khuding mang la ta yok padi aro kitang yam experience leibam sangi pengba gum ba yok padi nga to nong lena kitang pai aduga asai production watcher ga su akoi mamman da nga to nga pengba ga ni helak ni na economy di mane he okay aduga sai khoi haja 2020 da 80,000 metric ton mang am ta so 52,000 khoi gi sar na haibi khebda sima se akoi pull up farmer ne department ne government ne punna sabmina ragadi suksoi soi dana I puthok pangam gani haiba se ai thamjage okay I ji ko sorry 80,000 nate 52 ne maro ne state level pathok ta do se 52,000 metric ton fish ki production se by 2020 the target tawi hauji akhoi gi ngai ai farmers club amadi company tawbani nei matam lofupa tera lokta ki area phobok saw de uchi wa kebulam jaw yamba e dum private hai tare sarkar gi keno dena ta bai survey sa se ba ade the production ji hana dagi di yam hele adu tobu mapan gi yang na bada di so many difference sai 1000 sai gi 500 te na 1500 kg 2000 swai dagi hen de lokta ki area da ko gi sajik na yu grass kap taw si sai ado si gi system ji kitang hong to ba sai scientific technology rum da changin la ko gi nga ma chinjak sai khoi sar na yam nungai jai khoi department ge mai kai dagi nga gi fish mill ma thambi ne ha be khoi gi nga mi khoi gi dang ta yam lai bok fa bani nga gi fit mill hai tai mai gi chinjak sigi maru eri se chinjak tu ne ba sai fit mill du ma thambi ra ga di khoi gi nga mi sing gi production je sai 2020 si di sai 52 da na te ai thamjak hen wang na sai chinjak ase so wa aduga si hoji phong tati leking oi be area du ne machinja khaktan na mu yaro sai ai amatang thejan ja hoge sai ngami sing je khoi paisa pai de manipur sing manipur le sing pon phajana amta sem de lokta ke area da le sing sem badi dum yawi 80% pon khoi gi ringban sing je phatte ado ringban sing je phana ba khoi gi bank ki side tagi natra nabad ki side tagi natra government ki side tagi farmer sing gi fish farmer sing gi pon je sembi na ba financial assistance mo ga pibi ra ba okay ato area du mai mathang rong to maram di yam luba yam chawba ke no ne maram di financial se achauba ki ro lama play to duri ni sam na ka financial support se kai ge lak turi ngami na kamai approach to duri like approach area si kari no sam na ka na manipur do huji bank sing sentang pibi ri ngami da particularly ato area si dhan san horen kum da kitang khabib te sam na ka da oja khasim khamsing nei laksan bu se oja khamsing na supplement to we area sing ton mu yaw gadi no problem you please go ahead adu ai gon dai site tham jado sine sam na ra kan da maroina nga gi khoi gi fit ai batai mai machine jack si mai gi factory ama likhalakpa mai gi machinery me ama pusalakpa kholakpa ai gamada machine jack nga gi machine jack sem bai se nga gi fit sem bai se machinery sing du changani sam na ra kan da aduga maroina ai thamjani si machinery sing du khaktana yadori bra masai ingredient hai batai mai gi raw material su mapan dai lo machine su mapan dai lo aswai posi khara phana bai hona raga tangkhat na bagi masak oidori bra kari plan navigation department department gi oina di hoji raw material se sum eko discussion da hai chucha khai bisi tangai phadrabani
soya beans ago hangam maru mo sing si chingdra to baktara masigi farmers sing so encourage to bugi step amasu okay fish pit ki matumina raw materials raw material loina swai sisu machine du buti hoi no problem khoi na sab hai tabne pandai lore adu ga maroi raw material things di available ohelagadi yam adu su tangai phadaba step hums ni raw material su ga su ma pandai dum lei leragadi madu ai du hongda lakpa kai du mudi ain khambado oidau mande adu ga sujak manipur khar di du upange madu bangna nga gi kari machine jak kasindara ge haragadi wide range of availability ma madu ai du promote tong du yaro du area ni makha taba kari kari thamini yoda adan hoji gi khoi gi target do 52000 metric ton target si phangngai se akoi center sponsored scheme dagi so o project adum mathang mathang lori maru aina fish habisi for health and for wealth ne adun fish puthok ke hairedi quality seed thaiba ma amuk target le not only feed quality seed nga macha si afaba quality certified seed oi hangadaba aduna under blue revolution da 17-18 gida 6 units ama hoja hojik sadun le ekhoi gi hatchery hai nga ma ja puthok ngai another 18-19 sida 6 unit ama private sector da pi dori process atum le le okay hojik le phim se maroi adagi ojai na break se sadring dai nam tang thamjaning ba se maroi na hojik se ojai oja Chinglen ju thambi de baram di annual gi khoi gi state ki budget ki kenom de dum le doi ni sam na kan da swai si su aso role ni san doi ni nga gi product hengalani de haiba aidi handaki sarkar khaki natte ko mamang dali sang sing na palak po sing se ngai se manipuri sing se nga chai hai se khang dai ram ni ngai se dum essential dum item mon dum le rab ni swai area se matam koina neglect torga lakpagi area du oja fill to wibra aduga samay krai do ma budget tari si hengalandragadi tawribo target se madwai do en khanbada ke haini ikan kana do mante aduga 2019 gi budget ta sujoi soidana state government na area si khanadi makeup tong no honor kara kamai tham biding se honori yam kan honori ekoi gi assign banjau ki do honorable cm gi interest vision da yam kan honori asai gi farmers na panjakhiba hai loan gumba khitang pibiridi haidu hojik si process kan to dun le okay so far ekho department phangi si 739 applicants okay loan pbo haina apply to bo leje kharabane pibidi kyam ngam yoda rahim da mas hojik phaudi pidri p na ba hot plan tori so far 700 applicants hojik receive to hore 39 applicants to hore aduga chungo chodana pirani haibani sam na kan financial need to chungo chodana mit to ngam na ba sarkari site te honari ya loan portion da adun sim backup to gani okay thank you ai oja Chinglen da laksap se oja break ki matung doi laksap ta oja Chinglen break ki matung da impact news ki man hone yeng bi ba punam ki pham da thuna pudun laksa impact news mi yeng ta dun lebio break ki matung da yeng bi ba punam ku am kana taran ruk chari handa ki round se oja Chinglen atop sing supplement to ba dum break ki matung ni to wi ya ni aduga maroi na gi site thamjaning ba se sai gi fish ki price si control to wi matang si ai laksa pakan da maroi na manipur da matama sahi khari mang da around sahi mari manga yamdra da mari manga mang da manipur gi local fishing habitat local fish product se dum phajana dum pricing se dum khara dum nemlam da lijar mani sam na ra kan da samhoya karai no blockade sang na to budagi mapan gi kari gi nga gi maman se khara maman hengat paduda local fish dum maman se dum inara ga yaw khibdagi blockade loi ra dum handa hawdra bai sam na ra kan da hojik tawrisina amarom da hardi mapan dai pusala nga ga comparatively local fish product se yenga kan da hawi di khang bai sam na ra kan da fresh ba ngai se hawdoram ne swai lamdam da puthok sabani madwai da patha pum da na ba chemical sing kari sing hapsan bagi problem dum ju le roidom ne sam na ra kan da aswai gi kano da sai gi pricing du maram ora kan haibatai maroi na hawbudi na taba nga thonge di cha da ya da nga thonge di utya da mina mapan gi nga sin na bagi chang ama hengat na bagi area ma ohenbra aduga so far price control haraga di swai se price control si kanan to duri chapta ni sam na ra kan da chakau khak ki nga du khak na taba da regular ona le riba sing sigi keno sing kamai ubi area sing adugi regulatory body du di leite okay se market na lepane se sam na da hoi formalin gi
पोसी थेंगनरे हाइदना मपान दगी पुसलप ngaje ek thing matamda akoi sai da ngagi mamma je am phung ne ta haigat kane same thing ji Assam da dagi Meghalaya da Mizoram da su hariba formalin jaw haidana hek haiba ben matam gra taw se tha ma taw ba 1 week taw da hoi ngagi mamma je am phung na haigat le ana masai sti di koi gi market na lepa aman si ngagi sti aduna khwadi na fabadi akoi gi ngasai gi koi local gi manung sti da koi gi mass production taw na ba hai masai matang sti da MS Swaminathan je masi koi agricultural scientist maming chatpa international renowned agricultural scientist ni mas aduga top koi gi sigi aquaculture hai ta fishery ga mari leina ba adigi koi gi sigi blue revolution da sigi leiba mari leina ba agency singna malem gi su makoi gi slogan amadi fish for all for fish hai je moi slogan ne ai ngasai mama da panjagi bedu 1 gram hai bram 100 gram hai ga da nong ma da aduna hai ri be sigi koi gi ya maru hiraba sumba ngasi magi ngami oriba kambu se masi magi si koi Manipur sum thenam ganin khale mapan gi competition sing am jalak tab haidi ahong mapan gi changai ahong ngasi akoi gi chapman ba mong da haidi mamal du da khoni yon mangam dramina maduna si na bagi masak su oire ine okay oire ine ba acho mo ke dore koi ngami sing si mai ngasai gi magi farm dagi koi gi bidai pirak pa haita se khoni amna anga ba paw amadi india da koi masi Maxese award fangiba rural economy da ibada journalist Maxese award su fangiba koi ge journalist amagi matungina I sign out mai matungina mana pabani koi ge census ki report se kumna yeng matamda koi India da noma da longmi lising ani di magi lofum dagi bidai pirga thado adigi national sample survey gi report mayam jeng ba state mayam gi su yeng matamda Manipur yaw yeng matamda kari muk thengnare longmi ayam ba sa magi lokfam da leiraga ma thabak suning dre hadi madu ni hingba yartaba hadi madu digi laiba sen thoktuna magi masa masu thapang amtaba hingba ngamtaba mayam sidagi hoi mai pakpa successful loiba entrepreneur kra yoram badi ai adu aina panjari di masses ki oina aduna more than 70% of the farmers India da makoi singje kogi lokfam dagi moi thadok ningaba thadok pa yadabdi upai leitabagi leiba aduna kaidroge da kogi rural dagi akoi urban da migrate tobagi changse masi ang phang hengat ke adigi amana male cultivator oirambadagi akoi agricultural labor oirapa haidi magi lokham ji yonthok tana ngasagi to hingnaba lambi thirakpa mayam akoi landless agricultural akoi farmers haitare masigi masing hingalakpa adu same thing se akoi Manipur su sap chana thoe haidi akoi da agricultural labor haitare silang longmi sing se masigi masing su no bugi hingalaiba aduna masai sidani akoi magi masa haibiriba credit facility gi magi sigi khudong cha se nithijana phangan ba ma yam zumaru oris hadi koina money lender du gi yana na ba awang ba sendoi da tha da 5% 6% 7% du pusal rani mathau tara mina nga ki thuna ba nangna ba lak pada ko na tinga sai sendoi singduna la kanda ma ahing tumakta ba gi ade sendoi du ma se tanarak pa gi film da ahing tumba ya da bi film da aduna di koi India da koi gi longmi lak da koi gi sahi da hadi hogi ma gi sahi krasi da lak hongi mathak da suicide tawri se masi koi gi loan singbangam da ba si ju asoba problem amane ano je koina loan gi khudung chaba pidore hari sisu kogi madugi context du yengadi akoi masi singmangam ama changi hari effort to bangam ba changdu da akoi maduda piba masu changi ne aduna kogi loan ai harko matamda madugi subsidy piriba khudung chaba masi ayam mana kogi rich farmer ne ta taba hari poor farmer sing gi khutati yogda moidi poor farmer sing ne di ayam ba masi khudung chaba si phangde aduna madu khamai ni hon gadagi habi sisu matai de ni sa hijari do koi vision plan ama Manipur gi su koi 2020 sidai da koi masi self sufficiency ohelani habi pandam ama leirabani na madu gi vision plan amati leirabra madu koi budgetary support sin fizana to bugi wafam du japjana leirabra tawragana kayam to doino vision plan sina karam kan sem doino adigi amana tripura gi matang sigi oja khasim sigi wahang sima question sema mark to biro ore oja khasim gi rondo khumina ba please go ahead oja singel adigi amana koi tripura gi se ya koi learn to godaba tripura dagi koi learn to godaba si koi nga gi matang sidadi masi lan to godaba se inga sa hijari to moi panchayat ke level bhokta kadai bhokta moi involve to holi adigi Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme da pukri to bagi masigi masinga se masi koi Manipur ge yang matamda Manipur na ai sahi khada di amani den to da matamda Tripura di in terms of block ta tawe hadi individual household da su madu ayaba pibagi wafam leibani na koi khungangi longmi singi imung khudi mata pukri to ka haibagi
मधुगी खुसुमन से नेग्रा तगी पीगनी हाइबगी वागा से मोय तौदना मदाइदुदा अकनबा थबक सि तवे अदिग अमना खोगी से नॉर्थ ईस्ट ना खोई nga पुसलिसि मरुन आंध्र प्रदेश तमिलनाडु अदुगा सोमदना खोई बांग्लादेश सोमदगी नेबा पुसलिसि अदुना खोई आंध्र प्रदेश ता खोई नॉर्थ ईस्ट की से मेघालय अदिग खोई त्रिपुरा ता मोय विजन प्लान से लेरमनिना त्रिपुरा की तमता मोय केदोगे ता आंध्र प्रदेश ता कोई ट्रेनिंग की तमता थाय अखनबा फार्मर कांगबुसिंग खोई आंध्र प्रदेश ता nga कमाई पुथोई कमाई तोगना मसी प्रोडक्टिविटी हेंगलनी कमाई तोगना खोई मसीगी क्वालिटी लेबा खोई nga अदे पोथोक से कमाई हेंगलंगने हाइबने सिंगबगी मतंगसिदा मोय मसीगी ट्रेनिंग के सरकार ने स्पॉन्सर तोदना पैसा पुथोक्तना थादना मदुगी थबक मयाम दु कंसिस्टेंटली तौरकांदनेबा मोयना हुजिक रिजल्ट से फंगिसे अदु मोय हुजिक मदु होनबदी लेप्त्री अदुना साइज इन साइ पजरीबा अकोगी से इन्वेस्ट इन फिशरी दे प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अमरो है अदुना रिसर्च एंड डेवलपमेंट दा मणिपुर की कोई बजेटरी एलोकेशन से हुजिक क्या थंबिरे क्या थमना प्लान तौरी हदी तेन खरम मतम सिंग मनुक सिदा रिसर्च याउद्रगदी अखोगी फार्म दगी nga मसिंग हेन पुथरकनी काइसी याम डिस्टेंट ड्रीम ओइदोरिने अदुना याम ngei di amukasु खोगी सिक्किम से याम पिक स्टेट नि सिक्किम से याम पिक स्टेट नि अदो मणिपुर गे यंगनबो मतम दबुक्ता मिसिंग दि यंगसु मोय लाख तरुक कुमदनि लेगिसि अदो मखोय लौ सिंगु अमसु एलाइट हाइतार एलाइट से दरिंग साइ फिशरी याउदुसे मसिदा थादरिबा सेमम से मणिपुर की लौ सिंगुदा अपुनबगी ओना थादरिबा सेमम सिदगी सरुक अनि मखाइगी चांग अदा यौना हेलेबा मोयना अदुना कोई बजेट हाइबसे अमरु है ओके अदुना असादुना खोइने याम चाउना पूर्णिमा दुना ओरगसु बजेट दुना थासी ओरगदी मदुगी रिजल्ट ओजा खमसिंग सुयोजना प्लान लेरमन खले मरमदी हाना लेरमद्रसु सुयोजना प्रोडक्ट से अराउंड 2020 ददी 52000 मेट्रिक टन फिश पुथो कांदा सफिशिएंट प्रोडक्ट तो पुथो की प्लान से प्लान दु लेरमनी समसम नारा कांदा ब्लैंक ओइना चंगिन बदी यादबनिना आइना सदानदा धनचंद्र लाक्सनिंग बसे मरोइना ngasai area nga si loining bagi haining ngami hina mangonda thabak tawning bagi nga loining ba product hengat pasida so ai su saruk gajagi haiba isai thandagi iromdom lepna ba so ai lejerege dikhade khalaba lammam so dum leiren di khalaba to godu mangonda wa tu si financial backup ama haidi mingon dei puruni nga pamak bagi nga ngasai gi la ubdu se morom dai sendu juna thumala kanda thabak di pang thu roba hotna baduna lona sendu rom da dum chakragadi dum last lau thadu wa chen me phim ni sam nara kanda ma swai area se thok tana ba paisa di ma thok ta dorom ne swai de hujik phok da dhanachandra thengna birak pa experience hai batai paisa gi help in terms of masai gi loan da kari da pibi ba aduga sendo su yam puk chau na ta ba singat pa da su lahen ba aduga amorom da harding sai gi loan se subsidy gi yenga kanda kai da nga di loroi da ba sam nara kanda paisa nung sa su dum di pai ba sanga sum lei ba moi ma khut ta chakki ba na ta ba chap chana पोर फार्मर तो योहन बयाबगी फिल्म सिंगसे कमाई आइडिया पिबिनिंगी ओजा धनचंद्रन लोबिरक पसिक द अखोगी लोन सिंग लौबि लेरबडा होजिक फक द लोन यामना पुंग चंगना थवाई चंग ए ngaगी नुबो हारदि ngaमी नुबो हारदि खोई पिगेना यामना हराव हराव पिबसि कना ओइदोरिगे सिन चुमे सोमना हाइबे दो खोई ngaगी ने हारदि ngaगी लोन से ममांग द मयाम मा खोई बैंक मयाम ना आई बैंक समना जरक पता ngaगी लोन से मयाम सिंगदे खोने बैंक ता संग मतम दा अस ngaगी लोन से दमता सिंगदे हाय अदा खोने सम नबार का समनरा कांदा फार्मर्स क्लब लिंक ला कांदा नबार के बीके आईसीआर डिपार्टमेंट समनरा कांदा खोई नियम सुमना थबक फजना तौरा कांदा दे हौजिकति फार्मर्स क्लब ओइ तारगदि ngaगी दा नत्रे सिददि खोई ngaगी सु ओके सु खुदिंग फिशरी की पिगरी की ग्रांट सब्सिडी फंगबा फंगदब नबार्ड की कोई एरिया बेस स्कीम की पिगरी पोल्ट्री दक्करी डायरी सिददी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दा अदुम सब्सिडी से पैसा तिंगदना फार्मर्स क्लब की खुथांग ददी आई फार्मर्स क्लब दगी जो दुम मी यांखै मु लोन पेजगरे कनो याउद नबार्ड की लोन फंगनग्रे नबार्ड ना सिनबीर कांदा बैंक टाइप ऑफ तोर कांदा कोई अमरो ना एमआरबी का एमएससीबी के सिना कोई फार्मर सिंग की दमुक्ता दे हौजी बॉक्स लोन यामना पीरे ना इतम जगे लोन पीरे अदुगा अपिक परसेंटोइदा अदुगा तसेंग ngaमी सिंगो अचौबा सपोर्ट पीरे कांदा ngaगी दे हौजी से लैत्रिबने ngaगी जे हौना बगी दमुक्ता कोई ngasi जे मीटिंग पुंग हुम दे याउजरो लाकने आई फिदम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है नामा फार्मर्स क्लब तगी फार्मर्स क्लब तगी
consistent effort ne ngami simbu support tongna wa hujik se howdi howraka dorom ne mai soidana pakar result uba phangni hai farmers club tagi company oina upgrade na ba na tawbi bai ta okay mathang round da Dhanachandra ise question se timing chine yeng kan da lakpa ngamo halakpa ngam do mandre aina amtang aina thamjaning ba se side tagi maroina maman gi kari gi matang maman se lepam de regulatorium de lei tabdi yaroi madu authority di edum oidi oibam tokpane adu hujik phawgi yengna nga se khoi swai gi product se local product hai batai nga se maman se khara wang na leiba mapan dei phusala nga sing se kari ga jangdam dor di sam na ra kan da mase production wat padu ne khanbibra maroina production wat padu ne khanbibra na takana kari gumba nga gi kari gi maram da expert research ka tawjaba sing na uba khoi gi lam sing se koina yenguba chalu ba kan da farm sing gi location kari sing si transportation gi kari gi khudong am cha da ba madai du tongana okto passenger okto yo suna ta ba passenger bus yo suna ta ba khong na yam sang sang ba na takana maranai gari puthok pa maranai hair to ro chap sina maram or kan hore puthorak pati puthorak kare tangai phadana transportation da changba paisa du som da yon ba da yaw di mang do ni na transportation ki khudong cha ta ba sina su maram or kan da nga gi maman local gi nga gi maman sing che tang na ba ma sa mo hen brasin yam chumba wa pham ni mase yam chumba ne ngai haija bato khoi gi lokta ki area da tawjari ba farmer sing ji gi kano se ringban sing je gari imta chang yate okay ado farmer da gi lobda de ngai gi mapan dei lai se yam khena banate sai mathang sai mathang laki direct customer do na farmer dei lai raga di sai hai mapan ji ga sangdam na ba packet khena dre na I thamjage ka su khena roi tangai phadi ban ta bo yari bo lalon bi da pi matam da ang se ko da moina manga se lobu matam da kilo makai hapin ado sai tangkhale hai ba do hana mamang da khoi gi farm da gi lobada maman farm da gi lobu maman da gi lupa kun gi balance ma di khang khang udana khoi gi ata gi kano da ponya kano formel di hai jawen tau ki ba to adu gi matung da gi lupa kun gi abamadi henkale adu market ta di kaya yon bro di sai yoning boda dum yon gare khoi gi control ma lai ta na adu mamal di sai market ta yole sai ai samak na lai jaba da su dum khara di hele adu khole si kai transportation adai nga sai gi lalon bi mathang la khiba to aduna oi gadra na I khanje okay dar su man chaw hengel na bagi man chaw hengel na bagi bodi chap chan phangim ne niam na tangai phadradi mapan dei pusal panga sing se maman mana ba natra kana mapan dei pusal panga sing si te ki jo handa ba bo gaur ni sam dar ka loi mak chaw yaw re hai ta sai gi production name bane transportation phatta bagi ne dei mathang ji yam hai jari adugi mathang adugi pulap pulle apun bo oi re apun factor se apun sam dar ka do Khamshing local pagi rong se oja maroi na nga tang ko se nga tang ba mam local fishing si maman khara wang hairapdi comparatively wang ba mapan dagi pusar panga sing sangdam dabda aduma lere aduga maruna regulatory gi kari sing se department gi achowa role am de ledo male hujik makse sab chana local gi need to yawna puthok ngam daba plus ngasai gi maman chu khara tang ba aduga chathok su leita khoji nga thok su leita banina adu ai regulatory sembada achowa difficulties mayok nabibra aduga maroina loan phangan ba kari gi matang sing se morom da hoji applicant de lai hare adu ai du lawmi sing ngami sing gi kari sing ai khambada affordable oiba yana na ba sarkar no soi chelong ngane khale lo kano da ai chai gi interest mok ta lo su tangai phadana adu ai gi area duma adu ga ja Chinglen ngai thambi ba ngai gi 2020 da 52000 metric ton gi production nama target tawrimina adu ai vision plan leibirabra sab chana budget tu gi budai sab chana kayam henga to no hangjadra su oja da ngai confidently hengel ne haibum dile re da kamain thambini nge action plan am le khare hoi department na ai ko gi center response scheme hai na asi blue revolution NFDB gi bakhada amas NEC disu ai ko action plan am sem ngre okay adu gi madung inna kari gumba maduna ngamdragana state plan disu ai ko habaga hoi soidana oji target tu yongno disu hare ne honori okay action plan lejer action plan le action plan tu dei sam hare kan da maroina fish ki fit sem na factory sing aduga even chujak thaba khopagi adu area su leikre oja amtanga mu wisem tanga pisan batai madri wish you all the best oja bu su oja ge department bu su aduga sarkar bu su as a whole madu 2024 da khoi nga se mathauti daram ne mapan da ge da chali ba sai oja annually 400 crore ga to chalak traga de dum ya phaba phim du lak torim ne oja ngamboi bi ju ne oja ai site ge oja Chinglen lo chalak ko round se oroina vision action plan and already ready to le hai so far as economy growth contribution piba khopagi matang lakpa kan oja ngai ojan tambirak pone ojan study da 400 crore ki annual mapan nga lebadu
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯏꯅꯞ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯗꯣ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯆꯠꯂꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯩ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯣꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯌꯔ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯐꯥꯔꯝ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯌꯔ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯒꯗꯤ ꯁꯣꯍꯣꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯍꯣꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯁꯤꯁꯨ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯦ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯃꯒꯁꯨ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯚꯣꯔꯁ ꯇꯧꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯆꯠꯂꯨꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯉꯥꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯖꯦꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ 52,000 ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯣꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯇꯤꯡꯗꯨ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯕꯖꯦꯠꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯃꯦꯖꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦ ꯐꯥꯔꯃꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯨꯃ ꯌꯥꯠꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩ ꯂꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯐꯥꯎꯗ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯁꯔꯇꯦꯟꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯤꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯥꯁꯤꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯗꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯁ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯉꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯉꯥꯒꯤ ꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯟꯙ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯉꯥ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯧꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯁꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯣ ꯊꯦꯡꯅꯗꯣꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯋꯥꯛꯇ ꯆꯪꯗꯣꯏꯗꯤ ꯉꯥꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯉꯥꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯍꯪꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯩ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯥꯜ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯌꯥꯔꯕꯖꯥꯠꯂꯥ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯖꯔ ꯕꯤꯖꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯟꯙ꯭ꯔꯒꯨꯝꯕꯗ ꯊꯥꯕ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯜꯂ ꯆꯠꯆꯩ ꯑꯗꯩꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯑꯥꯏꯄꯦꯗ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤቭ ꯄꯣꯟ ꯏꯀꯣꯀꯜꯆꯔ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯔꯤꯚꯔ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯉꯛꯄꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯍꯧꯔꯦ ꯄꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯊꯥ 7-9ꯗ 90 ꯇꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯕꯜ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯌꯥꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯕꯦꯠ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯀꯧꯏ ꯌꯨꯅꯤꯕꯦꯠꯇꯨꯒꯤ ꯑꯩꯒ ꯗꯤꯂꯔ ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ MOU ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯂꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯗ ꯃꯦꯆꯤꯅꯔꯤꯁꯅꯦ ꯀꯩꯅꯦ 25 to 30 ꯂꯥꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯠ ꯇꯦꯡ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯦꯆꯤꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯆꯪꯉꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯗ ꯑꯩ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯔ 2020 ꯃꯛꯇ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ 21 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯅꯕꯥꯔꯠꯅ ꯀꯩꯅ ꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯒꯤꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯜꯂꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜꯗ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯍꯣꯜ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯄꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯒꯃꯦꯟꯅꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯦ 2015 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯃꯤ ꯅꯕꯥꯔꯠꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ 15ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯦ 15 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 15 ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯣꯔꯝꯅꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯁꯨ ꯂꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅꯕꯨ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯧꯃꯤꯒꯤꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯃꯥꯏꯅ ꯙꯅꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯡ ꯉꯥꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯒꯦꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯌꯧꯔꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ